أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. Barcha maqtovdanlar, hurmatlilar, ko'pchiliklarimiz alamlarni yo'qtabar qilib Allohni har doim tarbiyalab turishi Alloh taologa tegishli. Biz Allohni maqtaymiz, Allohdan yordam so'raymiz, Allohdan yordamini yolg'onamiz. Nafslarimizni buzuqligidan, amallarimizning nashardan biz Alloh taologa sığınamiz. Kimni Alloh taolo o'zining keng rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, dindan yiroq qilsa, uni hech kim haq yo'lga ko'ndirmas. Shahidlik bilan shundoqda Alloh taolodan boshqa iloh yo'q, yolg'iz uning tengdoshi yo'q. Shahidlik bilan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning quli ham elchisi ekanligini, uning ahli bayti, sahobalarga, tabiinlarga ham to'g'ri yo'ldan borishi mu'min musulmonlarga Alloh taoloning salomlari, rahmatlari, ham barakatlari bo'lsa edi. Alhamdulillah. Alloh taologa barcha nuqtalar bo'lsin, shu vaqtlarda yashaymiz. Alhamdulillah, biz zo'r o'zgarishlarning shahidi bo'lamiz. Zo'r voqealar dunyoda borliqqa keltiradi. Ham bir kishining da ko'ngli tinish tug'il shu kunlarda, shu vaziyatda borliqqa kelgan ko'ngillarimizda nindidir bir og'irlik nuqtalari bor. Ham lekin biz mu'min musulmonlar bir vaqtda da Alloh taolaning rahmatidan endi g'afil bo'lgan deyishdir. Biz Alloh taolaning rahmatidan umidlarimizni uzmasga deyishmiz. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Qul la yusibana illa ma kataballohu lana." Ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, bizga erishadir faqat shulgina narsani Alloh taolo bizga yozdi, bizga belgiladi. Huwa Maulana, ol bizning xo'jamiz, ol bizning boshlig'imiz Alloh subhanahu va taolo. Va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Ham Alloh taologa tavakkal qilsinlar mu'minlar deb Alloh subhanahu va taolo Qur'onda taqdir masalasini endi anglatib ketgan. Narsani Alloh taolo yozdi, narsani belgiladi, ol turmushga oshacak. Ham Allah subhanahu wa ta'alaga tavakkal qilsinlar mu'minlar deydi. Allah subhanahu wa ta'ala yo'qligini, mana bunisi kunda shunday bir ko'p kishilarda shunday stupor, boshqa so'zni topib bo'lmaydi. Borliqqa keldi. Shunday aybirga kelib turadi. Narsa nechun durust? Men narsa uchun yashayman, qayda men ertaga bo'lashaqman? Ham boshqa shunday so'rovlar. Bu so'rovlarga Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda aytadi: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Bir jonda bilmay ertaga narsa ishlayishagan, bir jonda bilmay ertaga qo'ya ulashagan deb Alloh subhanahu va taolo aytib qoldiradi. Lekin jamoat Alloh subhanahu va taolo bizga shusha bo'lgan voqealar orqali biz onlarga tishimiz ol bizning uchun rahmat. Ol Alloh subhanahu va taoloning bizga marhamati, Alloh taolo bizni tarbiyalaydi. Bizning ko'ngillarimiz bu dunyo aldaqshi dunyoga endi bitnib beylangan edi deb aytib bo'lmaydi. Bik hamon beylangan, chunki bizning endi nishikina qarasaqda biz dunyoga materialistik yoqdan endi beya beramiz. Ham Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan misollarni bizga Alloh taolo ko'rsatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib qoldirgan. Dunyo deydi Alloh taologa shirki qanoti qadar qiymatga ega turmaydi. Ya'ni shirki qanoti qiymatida turmaydi. Agarda shirki qanoti qadargina beyaga ega bo'lsa edi, dunyo kafir bir yutum suda olmas edi Alloh taolo tarafidan. Ham bizga Alloh taolo ko'rsatdi, sen bu dunyoga yolg'iz bo'lib kelding, ham sen bu dunyodan yolg'iz ketib ketashaksan. Alloh subhanahu va taolo bir necha kishiga da mumkinlik bermadi, mollarini olib ketirga, ko'pmi tirishgan aybirlarimizda bu dunyo uchun o'l kunlarning bir kunida endi qolirga mumkin. Alloh taolo shunday deb ko'rsatdi. Ham Alloh subhanahu va taolo mana bu oldagi oyatlarga aylanib qo'ysa, bizga narsa deyib,
Һәм Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылсыннар, тәвәккәл кылучылар. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылсыннар мөэминнәр дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шундый мөһим бер мәсьәләне әйтә Куръанда: "Ва ман яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб." Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең сүзләренә караганда, кем тақвалык күрсәтә, Аллаһ Тәгаләгә карата ди, Аллаһ Тәгалә аңа һәрбер авырлыктан, инде чыгып булмый дигән дип уйлаган мәшәкатьләрдән чыгу юлын насыйп итер һәм аны көтмәгән җирдән ризыкландырыр ди. Менә бу мөселманның девизы итеп кабул ителергә тиеш. Менә шуңа син ышанырга тиешсең. Әлхәмдүлилләх. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны мөшрикләр эзәрлекләп барганда, ул якын дусты Әбу Бәкр Сиддиқ радиллаһу анһу белән Таук мәгарәсенә кирип качтылар. Таук кушына кирип качтылар. Һәм мөшрикләргә иғлан ителгән иде. Мөхәммәднең башы өчен 100 дия ди. Тирек китерсәләр дә, үлек китерсәләр дә аерма юк, аны юккына итәргә кирәк Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бөтен мөшрикләр тарафыннан шушындай зур эзләү эшләре башланды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул хәзерге кебек транспортта да түгел иде, ул еракка да китә алмый иде һәм аны нашы Мәккә мөшрикләре куып җиттеләр. Әбу Бәкр Сиддиқ радиллаһу анһу тау кушыннан күрә тегеләрнең аякларын һәм аларга иелсәләр, әлхәмдүлилләх, алар күргән булырлар иде. Шунда Әбу Бәкр Сиддиқ нинди иманлы кешене курка башлый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өчен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Ул аятларны без бик яхшы беләбез, алдагы хутбаларыбызда да әйтелде. Ла тахзан, буршылма ди. Инналлаһа ма'ана. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә безнең беләндер. Шуңа күрә мөэмин кардәшләр, берегез дә борчылмагыз, әгәр дә син Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген ышанасың икән, намазларыңны торгыздың икән, зәкатларыңны, ошырларыңны түлисең икән, хаҗларыңны кылырга телисең икән, садакаларыңны бирәсең икән, борчылма, Аллаһ Тәгалә синең белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы аятларны әйтә бит инде. Нәрсә уйлыйсың син? Шушы аятларны әйтә алган. Нәрсә уйлыйсың син? Ягъни Аллаһ Тәгалә индергәнчә. Нәрсә уйлыйсың син шул 3 кеше турында ди? Өченчесе аның. Нәрсә уйлыйсың син 2 кеше турында? Өченчесе Аллаһ Тәгалә булганда ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә синең белән икән, бернинди дөнья мәшәкате сине куркытырга тиеш түгел. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям безгә фитнә заманнары килеп җитәчәген әйтеп калдырды. Фитнә ул шуңа да фитнә, аның ике ягы да дөрес булып күренә. Шуңа күрә мөэмин мөселманның инде сораулары турга мөмкин. Кайсыдыр якны сайлау мәсьәләсе килеп басырга мөмкин. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям фитнә заманнарында нәрсә эшләргә кирәклеген аңлатып калдырды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә хадисендә: Берсеннән-берсе караңгылрак булып килә торган фитнәләр килгәнче, нәрсә эшләргә ашыгыз ди? Изге гамәл кылырга ашыгыз ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шуны әйтте. Берсеннән-берсе караңгы фитнәләр, берсе китте, берсе киләчәк. Монысы да үтәчәк, икенчесе киләчәк, анысы тагы да караңгырак булачак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шуны мөселманнарга кул кушарып утырга куштымы? Юк ди, изге гамәл кылырга ашыгыз ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям кыямәт көне башланып торганда да изге гамәлен кылып кал дип әйтте. Берәрегез ди, кыямәт көне башланганда кулында аның үсентесе бар икән, утыртсын ул аны ди. Аның белән беркем дә файдалана алмайчак. Ләкин синең изге гамәлең сиңа әҗер савап булып кайтачак Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән. Әлхәмдүлилләх. Шуңа инде менә бу мәсьәлә бигрәк тә бик актуаль. Безнең инде менә мәчетләребездә, әлхәмдүлилләх, октябрь аенда бөтен мәчетләрдә укулар башлана. Ул мәсьәлә. Хатын-кызлар килә 25 группа, иратлар килә 5 штук дип әйтелә. Аның бөтенесе дә бит китә торган иратлар түгел. Нишләп ират һаман телевизор пульты каршында утырып ятасың? Нишләп безне шул хәтле дөнья бәйле? Инде үлемен килеп терәлгән бит инде. Барып изге гамәлен кылып кал. Кем әле Коръән укый белми? Йөрәк Коръән укырга. Син бит әле башка әйберне бик яхшы беләсең мәсәлән. Гарәп телен белмисеңме Коръәнне аңларга? Йөрәк. Мөмкинлек бар. Ләктереп кал. Ниятеңә карап торгызылачаксың кыямәт көнендә, әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә менә бу әйберләр бөтенесе дә бу дөньяда барган процесслар ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди Коръәндә? Әгәр дә ди Аллаһ Тәгалә кешеләрне берсе аркылы тыеп тормаса ди, ләфәсәдәтил арду ди. Әлбәттә пычрак бозылып бетер иде җир шары ди.
Biz bugungi kunda ol masalani endi aytib ketirga to'g'ri keladi, qomatlarga da to'g'ri keladi. Shunday vaqtda yashaymiz, irodning endi darajasi bitib tushgan vaqt. Xotin-qizlar aldanishyapti hozir butun dunyoda. Hatto unda islomskiy feminizm degasa, maqsad muftiylarga da atılmışlar var. Dinsiz xotinlar to'g'risida butunlay aytasi yo'q. Irodning darajasi bitib tushgan zamonda yashaymiz. Qiyomat kuni kelib jetmaslik Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir xotinga, bir irodga 50 xotin to'g'ri kelgan kishi. Sadaqa ham mana biz vodiygina Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unda hadislar bilan chiqib ilm ahllari narsa deydi. Kishining umri ol kisha bugun ertaga deydi. Kishagisi o'tgan uni qaytarib bo'lmaydi. Ertagasi yetmagan oyatlarga qaraganda bir jonda bilmay qo'yadi ertaga narsa qilashadi deydi. Qayda narsa qilashadi. Ertagasi kun yetmagan. Mana bugungisi kunini yashaysiz. Mana bu kuningni, mana bu vaqtini qo'llanib qol. Boshilma, Alloh taolaga topshir umrini. Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsa deb aytadi. Kimda kim uyindan chiqib ketganda deb aytsa, bismillah tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah deb aytsa, Alloh taolaning ismi bilan Alloh taolaga tavakkal qildim. Bir minglik qushda qudratda yo'q Alloh taoladan boshqa deb aytsa, ana Alloh taolo deb saqlandim deb aytadi. Saqlandim bir minglik shaytonida, jinida, kishilardan bo'lganida, jinlardan bo'lganida bir minglik zararga keltira olmas. Tavakkal qil Alloh taolaga. Hozirgi minutingni qadrlab yasha. Alloh subhanahu biz suyuna bilmaymiz bugungi kunda. Biz butun aybni shulay qilgan ish deb sanaymiz. G'aligina ertan turib tahorat oluvga borganlarini, suvlar bilan oluvlarini, bolalaring yugurib kelib sening tortib turganingni, ayblaringni yemirilgan, biz anga tuza olmaymiz. Bizning kiyinimiz tishilsa bizga yog'i kerak, yog'ini olishda biz suyuna bilmaymiz. Aybirning qadri bitkash ortadi. Alloh taolo mana shu bo'lgan ayblar bilan endi suyunib o'zimizga yozgan bo'lib, turist yo'lda o'tib yashagan nasib etsin. Hamda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shunday ta'bir oyatda aytadi: "Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Sizga yerda bo'lsin, o'zingizga bo'lsin, nendagina musibat, sinovlar kelib erishmasin deb biz uni xalq qilgan shu kitobimizda belgilab qo'ydik. Taqdirlar kitobi endi yozilgan, belgilangan, endi qalamlar ko'tarilgan, bitlar qurgan, ketgan. Ham Alloh subhanahu va taolo inna zalika alallohi yasir deydi. Mana shu ayblarni bilib, belgilov Alloh taolaga yengil deydi. Likay la ta'su ala ma fatakum va la tafrahu bima ataakum. Ni uchun sizga bu ayblarni xabar etdik deydi. Sizni o'tib ketgan aybir sizni kuyindirmasin uchun, ham sizga kelib erishgan Alloh taolaning ne'matlari sizni ortiq suyindirmasin uchun. Mana shunday deb Alloh taolo aytadi. Musulmon onlarga tegish, bu dunyo ol erdan so'ng bitashak. Bizda bitashak. Bizning amallarimiz bizning yonga turgan bolalarda o'lib ketashak. Vaqt yetkash. Bu nindi butun aybirni bizab bizni jalb etadigan dunyoda u bir shirki taqanatida turmaydi. Aning ansida qolashak. Haqiqatda Alloh huzuruna ko'shashak biz amallarimiz bilan. Alhamdulillah. Mana shu amallarimizni yaxshi yo'lga tashlashga kerak. Ham endi jiyin yuqoriga endi boshliq gapirgan tegishli biz ham endi muhtasharlarga kerak oyatlardan ko'ringan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikki tug'an inson Abdulloh ibn Abbosga Allohning kitobiga butunisi senga jiyilib nindida bo'lsa, zarar solarga tilasalar Alloh huzurida Alloh taolo qo'shganlar ortidan sola olmaslar, butunisi jiyilib senga nindida foyda keltirga tilasalar Alloh qo'shganlar ortidan keltira olmaslar. Durustlikda qalamlar ko'tarilgan, endi bitlar ketgan deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qoldirdi. Shunga Alloh Rabbimiz har barchalarimizga iymon bizni buzuqliklardan va shu sataşlardan tiyatırgan iman nasip etsin. Allah subhanahu wa ta'ala her başlarımızda tevakkallik nasip etsin. Ko'ngil tinchliklar nasip etsin. Allah Teala'nın doğru yolunda bullarımız nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan Allahumma arinal hakka hakkan varzuqna ittiba'ahu ve arinal batila batilan varzuqna ijtinabahu. Bu duanın ma'nosi ey Rabbimiz bizga haqliqni haqlik etib ko'rsat, bizga ana yerga nasib et, bizga yolg'onni yolg'on etib ko'rsat, ana saqlanishni nasib et. Ko'ngil tinchliklari berib, jamiyatimizda tinchlikni saqlab qolishlardan bizni qilsin. Hozir kishilar endi
turli fikrlarga bo'lindilar. Mana bu panikaga berilirga yaramay bir vaqtda da ishdagi tinchlikni saqlash kerak hamda ko'ngil tinchligini saqlash kerak hamda bir-birimizga qarata qardosh bo'lib ham kishi ningdigina bo'lmasin, kimgina bo'lmasin, unga yordam etishni biz boshlab chiqargan deymiz. Yaxshi yoqqa biz o'zgarmishlar turib, dunyolar yaxshi yoqqa o'zgarmas. Allah Subhanahu wa Ta'ala в Коране сообщает о том, что любое несчастье, которое происходит на земле, и с вами самими записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. Мы поведали об этом, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он даровал. Аллах не любит всяких надменных похвал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объясняя сахабам о сути предопределения, говорил, что знай, что постигло тебя, должно было постичь тебя, а что миновало тебя, должно было тебя миновать. Пусть Аллах Субхану ва Тааля укрепит нас на истине, пусть Аллах Субхану ва Тааля одарит нас всеми благами, как в этой жизни, так и в жизни последующей. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع راية الإسلام فوق كل شعار ووفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين وأقيموا الصلاة.